Shalom shalom bakunzi ba Kenite TV reka mbazine baramutse aho nyene muherere nize ko muguwe neza cyane umwami wacu Yesu Kristo ndiza ko Imana ishikaye kwazigamira muri nosi abamaze gutaha nabo Imana niza ko yabakiriye nimbura hano wumva ukiswe n'amagara ndiza yuko uyu mwanya tuye kuganira hari gidasanzwe giye gukoreka ku buzima bwawe nje turiko turaganira nitwa Pastor Ciza kudufatiyeho tugize iminsi ko turabandanyana ariko nizere yuko wewe usanzwe dukurikirana uri kurubakwa cyane uwo dutanguranye uyu munsi nawe nyenda gusaba ikintu kimwe ushikare gukurikirana kino kiganiro ndiza ko uzoshikara kubakwa mu buryo butandukanye kugira ngo uteruje imbere mu mpande zose murere bwose ikintu gikomeye cyane vise mu mwemu yanje ni uko mushikara gukurikirana ijambo kugira ngo mushikare kwaguka mu buzima bw'imwemu usubi inyuma gato mu biganiro twagiye tugirana twarabonye neza ko umuntu afise igihe cyo kwanga mu isi ariko arafise n'igihe cyo kuva mu inosi ariko hariho ubundi buzima abagiye gutangura igihe avuye mu inosi menya neza ngo inyuma ya buno buzima hari ubundi buzima ariko menya ngo hari inzira zibiri birashoboka ko umuntu agiye mu nzira yamahonero cyangwa ko agiye mu nzira y'iki y'ubugingo harakantu kamwe nagomba mbanze nababwire kugira ngo mbandanye ikigwa ngiye ko ngomba ko tuganira uyu munsi ako kantu naka umenye neza ngo umuntu ariho Imana yaramuremye ariko umuntu burya kamere y'umuntu cyangwa umuntu originale burya ntiyigera apfa kuko umuntu sumubiri ariko umuntu ni mwemu Imana yaremye yaravuze ngo turi umuntu ase nato Imana ibiraheze kurema umuntu muriyo ko umuntu yari mwemu yayo hama Imana kirafata ivu irabumba ikibiri hama cyafata umuntu wayo w'imwemu ikitereka muri cya kibiribiri hama cya kibiri cyavuye mu ivu ngo aca umuntu afite ubugingo ariko mu ncamake umuntu ni mwemu y'Imana rero nagomba kugira ngo imwemu y'Imana ntabwo yigera ipfa imwemu umuntu avuye muri nosi imwemu y'umuntu ikomeza kabaho impamvu ndakubwira ngo umuntu originale ntiyigera apfa doke impamvu ndakubwira ngo harategekanijwe ikintu bita umuriro w'ibihe bidashira kwera iki hateguwe umuriro w'ibihe bidashira ni kwera umuntu originale ntiyigera apfa na satani ntapfa niyo mpamvu rero igihano cyabo kizobe igihano kibe bitagirane kibe bidashira mpamvu ndakubwira ngo ushikere gukurikirana ijambo cyane kugira ngo ubuzima bwawe ushikere kwaguka hama nuva mu inosi uzorangije urugendo rwawe amahoro nta kibabaze cyane nk'umuntu azohomba kubona umwami nabwiye ngo ni byiza kuronka ibintu byose by'inose ibintu byose bikene by'uyu mubiri ariko udafise Kristo Yesu muzima bwawe ndakubwira ngo ni kibazo gikomeye cyane ndakubwira ngo ni ngorane ikomeye cyane kugira ngo mbanda gicigwa reka dusenga Imana data mizina gato twagushimiye twaguhengurije cyane umunsi w'ubwiza ngeye kutongera kugira ngo tuvugane ku ijambo ryawe. In the name of Jesus, ndagushimira kwanu bari koroboka bari bakwa n'ijambo rya muryo budasanzwe ndareka ngo nubo tugiye kuganira agiye kwaguka mu bundi buryo ava ku ntambwe yariko y'utahura akaja ku intambwe imbere ibyo ndabisenda byize mu izina rya Yesu amen. Bene data rero ngomba ngo tubandanye abo twari kumwe mu kiganiro kirangiye niza ko ari hano mugeze ko ariko tuganira ku kiganiro cyavuga ngo intango y'ubwiza cyangwa intango y'ivyiza ndizera yuko ubumaze kumenya neza ati ndiko ndateranje imbere mu bwiza cyangwa ndiko ndateranje imbere mu byiza kandi zari yuko nimba wari kubandanya mu nzira itariyo mu nzira kuganisha atariho ndizera ko wihanye mvuze kwihana naho abantu benshi sinzi ko batahura ikintu bita kwihana mu ncamake no guhindukira Bibiliya yanjye mbwira ngo umunyabyaha nari kinzira yiwe hama afata inzira y'ikugororoka muri make kwihana no kumenya ngo iyi nzira narimo siyo renda yihevye ndahindukiye ico nico bita kwihana nizere yuko rero nimba wari mu nzira izi kuganisha amahonero ko nabwiye ngo inzira yose urimo utari kurangwa na Kristo Yesu ibintu byose urimo bidafatanye n'ubwami bw'Imana ibyo bizayikuganisha ikuzimu bizayikuganisha amahonero mpamvu ndakubwira ngo nizaye ko bivaye ikiganiro twaganiriye wamaze kwihana warahindukiye urafata inzira nyayo warahezagiwe cyane. Ijambo rero tugiye kwanira ku uyu munsi ni ijambo urabona ko twari ko tugana ku kiganiro twise intango y'ubwiza cyangwa intango y'ivyiza ndagoma tuvugane kuri aka kandi kanise ubwiza bw'Imana my God my goodness so ubwiza bw'Imana ndiza ko kanako kagomba kagushira handi hano tuvuze ngo ubwiza bw'Imana baza ati none pastor uvuze ubwiza bw'Imana uvuze iki muri make mvuze ubwiza bw'Imana ndagomba ndera kakumanyagurire mvuze ubwiza bw'Imana mvuze ibintu byose bigize Imana mvuze ikintu cyose kiri ku Mana tokina urukundo rw'Imana amadetail yose agize Imana ukugira neza kw'Imana doke ikintu cyose kiri ku Mana ico byose bikoranye byose byayo bica byubaka ico twita ubwiza bwayo
ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ndiko vuga ubwiza bw'Imana rero ndagomara kwereka icyo bita ubwiza bw'Imana, hama ndakwereke n'ingano ubwiza bw'Imana bwagiye kuba ubw'abantu, hama hari n'akandi karere ubwiza bw'Imana bwagiye kuva ku bantu, hama tuzoba n'akandi karere ingano ubwiza bw'Imana bwagarutse ku bantu. Haleluya, haleluya. Narivuze ngo Imana yuzuye ubwiza, ivyayo byose byubatse ubwiza bwayo, ariko tuza kubona neza Imana ifata ubwiza bwayo ibuhereza umuntu, hama umuntu atakaza ubwiza bwayo, hama mu nyuma bivanye n'ukundi Imana yakunze umuntu, Imana iragaruka isubiza bwa bwiza bwayo umuntu. Reka mbaze kugira ngo Imana yagukunze cyane, uri umukundwa w'Imana cyane. Reka ndakubwira ngo nubwo wabona umenga abantu boguheba, nubwo wabona umenga abantu baguhemukiye, ariko ndagomba kugira ngo hari Imana yagukunze, yanka kuguta, yanka guhemukira. Hari igihe cyari kigeze awe wari wo gutabwa, ariko Imana ntiyemeye kuguta, ariko yarongera kurondera, yongera kwambika ubwiza bwayo. Rakosotaya. Ndakunda Imana cyane kuko iranyuranye n'abantu, ndakunda Imana cyane kuko nikora nk'abantu. Umuntu no munsi umugiye agakosa n'agatoyi aragutaye, araguhevye, araguhemukiye, ariko Imana yoyo yakwamyeho. Imana we yihemukiye mu itongo Edeni ko twese twari muri Adamu, ariko Imana ntiyabiraba, yongera atanga umwana wayo, aragaruka kugira ngo atwambike ubwo bwiza bwayo. Asiko tarabareha. Ndagomba rero ngo dukomeze tuganire ku iyi message nishe ubwiza bw'Imana. Nakubwira ngo ubwiza bw'Imana tuba tuvuza amadetaye yose, ikintu cyose kiri ku Mana ico gishura ubwiza bwayo, cyose kigize ubwiza bwayo. Imana rero ni Imana y'ubwiza. Hama igihe kimwe iri mu ijuru irarema ibintu byose, iravuga ngo ibinakabibeho, ibinakabibeho. Muga umunsi umwe ikiritora iravuga ngo turebe umuntu ase natwe, umuntu ase natwe mu ishusho yacu. Rakozota. Imana ivuga ngo tumuntu ase natwe. Promera wibuke message ivuga ngo ubwiza bw'Imana. Hamya ivuga ngo twe umuntu ase natwe, ase natwe. Umaze vuga urukundo rw'Imana, tumaze kugere pore kugira ngo tumvikane. Muri make Imana ivuga ngo tumuntu ase natwe, hari ikintu gikomeye cyane Imana yarivuze. Kubyo na Satani icyo kintu cyamubaje cyane, cyamufutabuza cyane, ko icyo kintu Satani yarakirondera. Mu ijuru hari ibinyabugingo, hari abamarayika, hari abakerubi, hari abakuru 24, ariko Imana ntigeze ivuga ngo twe umuntu ase n'abamarayika. Imana ivuga ngo twe umuntu ase natwe. Muri make mu ishusho yayo. Hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo pasa ngo regivuga ngo ase natwe, ngo hari abandi bantu yaribwiye. Oya, menya ngo nta bandi bantu yaribwiye. Imana yari yivuze mu butatu bwayo, ubumwemo bwayo, n'umwana bwayo, ubujambo bwayo, ndetse n'ubumana bwayo nyene. Iravuga ngo twe umuntu ase natwe. Nagomba mbwire ngo iyo shusho Imana yarivuze, doke siyo sura we ufise. Tumaze tugende pore ndego zangu. Hari igihe kimwe nigeze kubaho nkumva ngo twari mu ishusho y'Imana, ngaca nibaza ati wow, bwa bundi rero Imana ifise amenyo nk'aya mfise, ati ifise umunwa nk'uyu mfise, ati ifise visage nk'ifi. Nakumva umenga havuze ishusho y'Imana, nakumva umenga ni isura iri kiravugwa, ariko aho n'akantu narwo ntahura. Seribwo ntahura ikintu gikomeye cyane Imana yavuze igihe avuga ngo twe umuntu ase natwe. Hari ikintu gihambaye Imana yarivuze, hari ikintu gikomeye Imana yarivuze, ko Imana ntabwo ikozwe mu mubiri, Imana ntiyakozwe mu vyondo, kubera umubiri tubona uyu wavuye mu ivu. Rero Imana ivuze ngo twe umuntu ase natwe. Umva mbwira, hari ikintu gikomeye, hari ikintu kinini yarivuze ngaho. Yavuze ngo twe umuntu avuga nk'uko tuvuga, atananirwa, atagwara, adakora ibyaha. Imana ivuga rero ngo twe umuntu agirene ase natwe. Mu ishusho yayo Imana niho yakuremeye. Wewe waremeye mu ishusho y'Imana, ni waremeye mu ishusho y'ibindi bintu byose, ariko waremeye mu ishusho y'Imana nzima, siyo visage y'inyuma, ariko ni bumana bwayo. Sarabazite. Haramuratauri ikintu cyabaye kugira umuntu atangure kunanirwa, atangure kugwara, atangure gukora ibyaha, atangure gutukana, atangure kugenda mu mwijima. Haramudatahura mbe habaye iki? Hari ikintu cyabaye, umuntu yatakaje ubwiza bw'Imana. Mbwa Imana yari muremeye ishusho yayo, yari yamuremeye kamere yayo, ukubaho kwayo, kuvuga neza kwayo, kutagwara kwayo, kutananirwa kwayo, kudakena kwayo, kutavuga nabi kwayo. Icavuga ngo rero tweme umuntu ase natwe. Imana yarema Adamu muri iyo shusho, imuteka mitongo Edeni. Adamu arabaho, ubwo buzima, akomeje ari enjoyinga. Ariko Imana yamubwiye ati hari ikintu kimwe ngomba kutazokora, kandi ako nk'abantu muri ko murankurikirana, si ngomba
yama kurengana akababwiye Imana kubera iki yavuze ngo Adamu kijya giti ntuzukijeko kwari kugira ngo hagati ya Adamu n'Imana habeho igitinyiro, habeho ikintu atinya, habeho ikintu yubaha kuko ari Imana yakivuze. Niyo mpamvu Imana yamubwiye ati umva kijya rero ntuzukijeko. Hama Adamu acarengana ijambo ry'Imana, Satani araza yihindura inzoka arabwira ati Imana yakubeshye, yagombye ko Musa atari koreni wakiryako uzoca umenya nkayo, muzoca Musa akonzoka agaruka ko hanyuma kugira ngo ndakabasiguriye. Ariko reka mbandanye message yanje. Imana rero doke kino gihe inzoka ihenda Adamu, imaze guhenda Adamu akora ivyo Imana yamubujije. Adamu yakijambo ry'umwijima arekijambo ry'Imana, agikora ico cyaha, agikora icyo Imana yamwangiye. Ako kanya azabona ubwiza buramuvuyeko, ngo azayisanga ari gusa, ngo azasanga donke ari gusa nyene, ntabwo yambaye kubera ikatambaye, yamaze gutakaza ubwiza bw'iki, ubwiza bw'Imana. Mene data watakaza ubwiza bw'Imana, nacu cambariye nta kintu na kimwe kimaze. Donke rakosa kino gihe Adamu amaze gutakaza ubwiza bw'Imana ngo yisanga ari gusa. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe atari ufise n'isaha gose unyumvirize unkurikirane, dusome Itanguriro 3 umurongo waho 9. Havuga ngo Uhoraho Imana amagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? 10 haravuga ngo aramwishura ati numvise ijwi ryawe mwitongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Imana himbaza cyane. Kino gihe Adamu Imana yamuhamagara hamiramubaza ati Adamu uri hehe? Hama Adamu navuga ngo numvise ijwi ryawe mwitongo hanyuma ndinyegeza ati kubera ndi gusa. None Adamu nduguzangu ari gusa, hari pataro Imana yari yamwambise ngo arikure, hari shati Imana yari yamwambise ngo ayikure. Muri make Adamu yatakaje iyo kamere y'Imana, yatakaje ubwo bwiza bw'Imana Imana yamuremanye. Nagoma mbwire ndugu yangu, nimba utambaye ubwiza bw'Imana burya imbere y'Imana uri gusa. Nimba udafise Imana mu buzima bwawe imbere y'Imana buri gusa. Ariko umuntu wese ufise ubwiza bw'Imana, umuntu wese wizera Imana by'ukuri uwo n'umwambaro udasanzwe. Kino gihe Adamu avuga ngo by'ukuri numvise ijwi ryawe, numvise ukuntu ugendagenda mu itongo, hama ndinyegeza kubera ndi gusa. Rero naguma ndabwira ngo umwambaro ukomeye cyane ari wo mwambaro uzotugeza mu ijuru. Burya ni umwambaro w'ubwiza bw'Imana, ni umwambaro uturuka ku kwizera Kristo Yesu, aho by'ukuri uba wambaye. Kino gihe tugiye kuraba Adamu amaze gutakaza ubwiza bw'Imana, Imana iraza hama iramubona isanga ari gusa. Mugabo dusumye amagatoyi, Adamu hari igikorwa yari yakoze. Adamu amaze gutakaza ubwiza bw'Imana yaciye atangura kugerageza, arambara amababi, ariyambika ivyatsi, aragerageza apfundika utuntu kugira ngo asubire kubona yambaye, asubire kubona ameze nka kwa kundi Imana yari yamuremye. Ariko nduguzangu ikintu Adamu yari yatakaje ni cyari ikintu yirondereye, cyari ikintu yahawe n'Imana. Yambo ntibyari gukunda ko Adamu yiyambika ngo asubire kumera nk'uko Imana yari yamuremye. Rero iyi mpemu yarabandanije. Ndagomba ndabwire ngo hampande kwizera Kristo, hampande kwakira icyo Yesu yakoze ku buzima bwawe, nta buzima bw'ubwiza wo kwigera uronka, nta mutekano wo kwigera uronka. Kujya nyine Adamu yagerageje ngo asubirane kwambara bikanga, bere yari bahawe n'Imana, ntibyakunda ntibyashoboka. Nawe nagomba mbwire ngo hanze Yesu nta magara meza, hanze y'Imana nta tunga, hanze y'Imana nta buzima bwiza, hanze y'Imana nta rugo rwiza, hanze y'Imana nta mariage nziza. Ibiri hanze y'Imana byose n'umunuko gusa. Ndakavuge neza azekapata hanze y'Imana nivuze ngo n'umunuko gusa. Tubandanije tubona Adamu ingene yatakaje buno bwiza bw'Imana. Imana yakomeje yamwihweza, ibona Adamu ingene agerageza kwambara, yambara amababi, apfundika ivyatsi, byose vyanga. Ndibaza ko ari byo yambara, hama kavuga ati ibyo byo bikomeye. Je namye niyumvira ati none ko yambara amababi bishitse bigakunda kayambara, nigera yicara mbe yicayeho byagenda gute? Ucumva neza ko ibikorwa by'umuntu byose Imana itarimwo naco bimaze, nta kintu na kibe bimaze. Ibyo ukora byose atari Imana iganje mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe uri kuragira. Ibyo uri kurapfundika byose ugeranywa na Adamu yambara amababi ahunguruka, yambara amababi yuma.
gusika Imana imubonye iraza hama ngo ifata igikoko iracitsa imaze kucisha ngo iramwambika umwambaro rakatapaya. Ndakunda Imana cyane ingene yabikoze neza. Ijambo ry'Imana kugira ngo ingero y'icana urupfu kandi ngo ntibaguharirwa hatabaye gusesa amaraso. Imana imaze kuza yica igikoko kirapfa, igikoko gisesa amaraso hama umwambaro wagira nte umwambaro uraboneka. Bantu b'Imana natwe kugira ngo umwambaro uboneke hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yatanze kugira ngo dusubirane ubwiza bw'Imana. Hari urupfu rwagaragaye, hari amaraso yasesese. Abantu benshi no munsi basigaye banagirije agakiza ko batazi ikuguzi cyatanzwe. Bene data, hari umuntu yabambwe, hari umuntu yatewe icumu, hari urugori rw'amahwa yambitswe yarahambwe hama arazuka. Hari amabi yabonye bandi bene data asikarabadi matakopata asete kapaya. Isengesho ryanje mutima wanje nuko abantu botahura agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, nuko abantu botahura icyo Yesu yakoze ku buzima bwabo. Akakiza nitwakaronse ku buntu. Hari umwana w'Imana yatanzwe, hari ubuzima bw'Imana bwatanzwe. Agakiza sako kurejareja. Imana yaratanze ubuzima bwayo. Yesu yari sapatakaba. Ndibuka Yesu ari ku musaraba agera ku isaha amaze kubambwa, ko Yesu ngo yagiye kubambwa asigaye ari inyama gusa, asigaye yatonaguwe. Ijambo ry'Imana ngo yajanjagura ibyacu bigabitanye. Reka babwire ngo Yesu koko yarajanjaguwe, arajanjagurwa. Hari inkoni Yesu yakubitishwa, izo nkoni hari ukuntu zari zikoze, zazifise amahwa ameze nk'ayigonze guca. Iyo nkoni bayikubise yarizinga, hama bayikuye ko guca yarandurana n'inyama. Muri make bakubise guca bajanana n'inyama. Rero ijambo ry'Imana ngo yajanjaguwe ibyacu bigabitanye. Yesu ntabwo yamanitswe akiri umuntu. Yesu yamanitswe ku musaraba asigaye ari inyama, asigaye yatonaguwe, asigaye yajanjaguwe. Bene data, manze mwumve ubwo Imana yadukunze. Premièrement yaduhaye ubwiza bwayo, yaturemanye akamere yayo, yaturemanye kubaho nkayo. Hame tugiye tubijya nuzobikore, turabikora. Imana ntiyatuyengagiza, idutangira Yesu umwana. Menera turi kurankurikirana, ndagusaba ikintu kimwe. Ibintu byose wagira ibya mbere mu buzima bwawe ndakwinga ngo bihagarike. Hama Imana yigira iya mbere mu buzima bwawe. Wizere ati pempoti ibyo nokora byose Imana ni ifisi ikibanza cya mbere muri je. Pempoti ibyo nojamo byose Imana ni ifisi ikibanza cya mbere mu buzima bwawe. Rakatapaya. Mumenye ngo Kristo Yesu yaratanzwe kugira ngo dusubirane bwa bwiza. Mumenye ngo Yesu yaratanzwe kugira ngo dusubire kwitwa abana b'Imana. Ubundi twese twacitse abanyamahanga, ubundi twese twabaye abanyabyaha. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko batsindanishizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa. Yesu araza kugira ngo dusubire twambare asipaya. Kino kigeranyo nabetse cya Adamu n'Imana, ingana Imana yaje Adamu yananiwe hama ikamwambika. Natwe ariko byagenze. Ntibyari gukunda ko tubabera, ntibyari gukunda ko tubabagorotse, ibyageze byari byaratunaniye. Twese turabukujya Gehinomu, ariko Yesu araza kugira ngo agukize nje nawe, atwimure mu bwami bw'ubwiza. Asipaya. Ijambo rimbwira ngo yatugobotoye atuvana mu iborero cyazana mu minsi no kwipfuza kwicaha. Nuguyango ndakugira ngo waragobotowe. Yesu aragukunda, Yesu yagukunze. Ngwino nawe umwekere, ngwino nawe mu buzima bwawe, ngwino akurongore, ngwino akuganze. Rekana n'ibindi nabiriya anga ubuzima bwawe. Yesu abuganze, Yesu aburongore, azogusikana amahoro. Aripakata. Uwo mwami yewe gukunze. Ijambo ryiwe rimbwira ngo yadukunze kera tukiri abanyabyaha. Rakapata. Yesu nagukunda kubera utanga ikigira cumi kinini, utaragitanga yaragukunda. Yesu nagukunda kubera uraba abantu mu bitaro, utabikore yaragukunda. Ni byiza bikore, ni kubw'imbabazi ziwe, ariko menya yagukunze ukiri umuntu mubi. Hama wamumushima, wamumutazira, wamumuhimbaza. Ico cyubera kimuhereze kuko yagukunze. Rakata. Kuri message nise ubwiza bw'Imana. Hama tuzobandanya, tuzogera tubona byinshi, tuzogera dutahura byinshi. Genda babwiye ngo ugize ikibazo baza muri commentaire ndakwishura. Aripataya. Ariko wirasire ko hari ikintu kuratahura. Singomba kubaho atakintu kuratahura mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Kubera ino siri kirahera.
hari umunsi tukazobyuka, hari umunsi uzoryama ntubyuke, hari umunsi uzobyuka ntiwirigwe. Niyo mpamvu ndagusaba ngo kurikirana ijambo, icyo udatahura ubaze hamutahure. Mwarahezagiwe cyane. Ufise ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ubukene, reka bisenyuke mu izina rya Yesu, maze ishime ryawe ryamamare ubu n'ibihe byose. Ndabyatse ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwarahezagiwe cyane.